لا إله إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله تخرج روحنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عني يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه مفاتيح الغيب هي مغنتم باهلمو كن الله تعالى مفاتيح يعني خزائنه الصورة كلو بيغسرين كينا كتا هي مغنتم تواغما كن الله تعالى مغا بركة بي الله غرا بانغاني دارو نانتي إكي باني يانا هونسو تغانا نا كتانينو هوسرين اندايوا بونين اندايوا إن الحكم إلا لله ara bangandi hillandinga ike banen ka iyana himugunten tuwagunga indahu mafatihul ghaib kiyo komi digam pananu ku dallenya aw koma gatinuda yangan kata indo hinnaye anyanati alla laniyenye huntari wakati tumiki alla basa himugunten ba hillemene ke amaga hunta tumiki indahu ken khabar muqaddam mafatihul ghaib ken mutadaw muakhar أو كما قلنا مفاتيح الغيب عنده يقولنا أيوة نظرف كندا يؤذن بالحصر أنا عند كوني كبرنا أو خبر كوني كنا متداو كوني أرام كنا كوني مغني كندو إنما أنغر إنما كنا صوامبنا بالحصر kenta katana nandi annabu nimu nyugonu alla walli nyugonu alla yimew kunyingindini himu don ka yugonu nga ada kenka kodaw alimul ghaibi fala yadhharu ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin atikani himu den toananga iki alla ho honta yingini ike himu denga maganda yemme be kinga dungi alla da na wutu hare rangana qur'an angana mana sehena na munakadi anga akanira halle so hayni mo sri in ayana kirako wa kibra nan sawkin kama annati komenta himuntetu ma alla ganda kome be tuindi tay kebrenga anda sukoni wa kan tonga kan haqiqa kebrenga sere adu kumun kampani Allah faringa darunta wonni sere gati nandi komi wo himu den sutu koy Allah ga watu mobe a ken kamana ngana kahiringa de komi ga himu de tumo Allah na hoko yangadi ho ama koy komi gay nan koto Allah faringa nga kendi tawo to haranga nati kenga sudu kom Allah kallem mo me on la kahiri min ngatu Allah taqenda di gendi kahira ko ngatu koy Allah kendi kahira ko nga komenta harbane tu kibida Allah randa ko metu ni wa kibida kenga kahira ko nyede bismillah لا يعلمها تبي كوبي هاي ويوتين كون هينو كراجياي بس البخاري و كون ولانغلنا رضي الله عنه ويعلم ما الله هدو في البر كينغا جسني اغو سنتني سيلاندي والبحر ما اغو سنتني هانغنديغا كبرنا سيلان سيلان بحرو aw hangen jin nogondi ken tanan suka mo de ken barnga walma bar ken himbe awa en quduru ngakun baharin ni debunga parce que debe suga wono dunadi ana jillaqe ay debe suga wono ana jillaqe aro nya lengi ko ken jin tano nga debe ga tawondo ana hananda tawondo jillaqe ni way kebidanga aw debum pin sutu aw gunnen pin sutu
بسم الله وما تسقط أده أنتقنين من ورقة أيوة يتدرج بانيا إلا يعلمها معلقة كنتو ولا حبة كنت بانك انتقنين أغاونين بتنبنيني إلا في كتاب ما أغا خصهندني كم بانغاندنغني ولا رطب وقاي كنتقنين إلا في ما أغا خصهندني أبانغاندنغني ولا يابس وكان تنتقنين إلا في ما أغا خصهندني كم بانغاندنغني كن الله ولا هتنغاندنغا لكن برلوني للاستمالي كبر الله يا هون سوتو angana hay ken diga nyigeya agere diga nyigeye bide nyugo anga da gunendi mulenga na jongo e wakati kebe na yitumbay awali yitte dara otolinta Allah ko na kan da yake tuwawo banen ta tolini ma ike watu way watu bane hede ira sahal lengi kane ke wakati dange ke kota dange wakati ganda ke yitte dare otolina ngamutikan itu go wari wakati ganda ke yo gulla ko yono anga nyini aso nyini ameni wo ko mi mare bunko ngwele grijomme wakati ganda ke awo nyini afulful ke so baka hangenda so baka hone ho go yerne hunce kona ke me hakatu dunadi milliard man mini iwa khalai wa sa handengi ma lengi kane كبيرة كيا سمعنا سنة دكونتي الله هون سوكه منتين جملة وتفصيلا أما المعتزلة كنت الله هون سوتو جملة لا تفصيلا يقال لك آية تهدي منا تي الله هون سوتو دومي أنا ولا ngala باني أي تانتكنتو أهل السنة والجماعة سنة ندو جمان دكونون كم بخرلان عن كبير كنت الله هون سوتو أواكه منتين تو أوا ولا ngala تنتو awa juz'un tentu awa saran tentu ayanu suna kiya de mana ahata bi kulli shay'in ilma uhonu karagi on bo hariwa ko nimo gawe digande huye sabuda aywa kamen bega yankana awrenis aw wakati nyime hunci haqqe bega wadi aga nahabe kinni komunga tora bega gosinda bate o kebiran ke suka mo de kamen yanka dege ay serenta kensutu Allah o kento himbe ga lenkandi nan diko yugo nyani wal ma yagare nyani ay kemba ne hede Allah ra ko muntu indike nga awena ulalindewa ma awena garama jigiyawa Allah na kentu de aworni bire na nyawundewa ma awunga beheya Allah na kentu nga yugo ne mo yagare ni Allah ra ko muntu indike bo serenta to iga himbe yana kumbani bo kumbani yani horin tempo tindenga kempalle hari milti bani halle har sekon bani halango himbe jana anta kento khairi gariwa maboneni wa antatu yani lahala be go junan kam antatu hakran den suwatu ko ne qurain kam ando himbe go gilli tere ne worni kenya himbe go junan kam anga kenya daga ho ndaga bay no ke modi سبحانه وتعالى لنجي كانه وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد أعمى ولنجي قلنتو ودارو قلنتو قمني بهايرني ممكن بينكين تاغوني بدارو هم بيجا ممكن تو هم بيجا كنا نيالك ممكن تو قمني قلنتا تو ده أبانني كومنتا تو إيجا كلا نقبه نيونكين وريجني كن نقنيا antatu nge burni yerea antatu serengon no ko gawere kipeni ngana karakaren buru yere anta burni no de gebira awalla yani yingana nga hon selanda no gon sumbana ayama
كي تفسير بها كي كن ابن عباس وا تفسير نكم غيادي كم بل الضحاك دو مقاتل قلمونو وكن دو كيو مي سوغني kun gondi ho sum on tenga muyendi Allah wodo kini ke karago tana asu unda kun kem wodi bismillah wa huwa alladhi Allah yani kamaninga awangu nyonkin fatindini urondi naga nyonkilli ga konkonda ngani akinya na kinyana ويعلم ما ake Allah hontu agara ken golle awa kiyeradi ken balle ana aga wundi kiyendi qarina nyonkin saga gai ango toko ke mo gadi wurondi ana nyonkin tigidi kenne konkonga angara himbe ya kiyendi awatu sogobanga ana ngundi anna golli angara himbe ya awatu wurondi qari ana nyonkin liga na kenke anga ngusunya na ke mo gadi ango toko kundu ليقضى أجل ما بركبه الله غير ساتكيدي يمبي يكون تنجا وما كينغني نانتي كيغاندا كي كوتا بينغا ناريكا كين كوتاغا أنتا غرناغا دماري قريبي ثم مريوكم كم بلغا ساغا دينغراغا أو كتا الله تعالى كبيرا وني دينغا كي أنا ساغا ثم كم بلغ الله ناغا كباري بما تهونغا أغانيا تعملون أغاو كنغوليني يمدين هايكي ayira wundinden koyanga an yimme an kotan gollendi na moyo koyanga an yimme alhalandi Allah gati an garanta gun bi su kamande i warnan khibar tay an yimme ya famu be suwatu urondi waken kade o suwatu ni ti konkonde taro huren sumbana o suwatu ka tongeni angorno anda bagasera ango sehene anda bagasera ango yilenan kupena jome na anda bagasera huren kata kunni yegebe wa kebrenga ke Allah be gara anyun gilga ke mo yi nan kan kandi huren kallen kan ke mo yayi an kira gollini urondi kata amla kan ke anna simmi dan gollu ya nga sutu kata ambila akhin ka kumbari kallan yimme anna kiten sagondi anna kiyen ko ibanan golle qasbanan golle sinan golle sina ku siki golle ngi ma kay sina ku na tingira kya kitam perdi gadi aja den amma an ka kala ko tasu nangri an ga ni merawo an golle jaten ta ondi ni nan dinda kiyanya an gara himbe nya hosre an ngatu an gara himbe ho gure an ngatu har ginda ngem posre ngania angara kitay benya am pobre ngania angara kasara benya har ginda kenya nan kalle ngasa ngani me kono watu angara jaten ta onde qasu sikisu o me sine sube sino sikisu aywa himbe nya hobure amga anna kumbu wango lendi anna ndu qoto kum me mangita ko suru benu ganya anna ndu qoto na kum me ngabenda bari angini me kata kenya na sino man makalle Allah gatira an kalli na ngirndi ana sika kendi uruso an kalli so an ngirndi ni agati tabe inda an kar kendi inda an nyungi kinanga dunadi kibra am sika kendi Allah bakatoi min an-naql ila al-aql ona kitabin kallen to gono de ngani mi hakarna ga hamani hakarante am pakare wa ko inanga tungu nyime ngiye mo kan kan ndaba ka sarai me ando sirengo masalanga anime ya gawayo kongonga takebaka sehendi anda baka sera akin sentadi angen sentadi kibira ngatu nukin Allah arawan kalli angane gilli khango gilli bire nyugo antala ndayime bo andati wangir ni kallem balakana wangir ni kino watu nuki ayadan tanuni na nsaw kallenga ya garangalendi na saw wundi ndenga ya garangalendi nan sagai nan di asemu Allah da angara golle golle angara ndagondi anan khibar tay lagara kota an kin su famu ya garanga lendi hakara ngako uski maka ayanu gu golle ne ma anga sagaya angana kar ango wundi angara golle benya
angana hankitana matora bismillah وهو الله تعالى أكين يعني نندانا عن يوم كمون سودا كمون كمن تانو تينكنتا أي نتانتانو أنا لون الله رامغبي أمونيا نكوندونا نلون الله رامغبي أمونيا نكوندونا أنس سنتان أنتي كنتادي بسم الله كبرنا كي الله كيانا ملكان تنغندانا قيني أنكو أدمر مغا يواغا قلون تنغنا أو أنغا نغنيانا كمغدي كبرنا أنغو كين نغندي الله يعني قاهر وانكما مغبيغ الله دا أنا كينيا نانا عندان أنت كتهم بي أنغو كينيا دبارني أنغا نيولا لنتي أنغو كين قلين دبارني أرنو يكينا أنا نيجي لما جيجي أنا كم قولين دبر عنده كسر كنا هو القيوم أيا سجنتين وتام بون سكه هم تينا مالك أنا بيقول أنا مرة من بدي وان قولين دبر يان قولين سانا بونين داي أو ساهني خير عندي أو ساهني سلسلة مالك أنا هلي ورام بدي كين سابودا كره يامعا bani nguran tayem bangi bani nguran nogem bangi kome gandanya bale nga bane yugollen jopana yugam pintadi yagara guntadi ni kome ntadi ni hore ntadi angana hosre dabari himbe godo tayem bangi nga awasana sisa angana hobren dabari tayem awa tayem malika akenya ni yungumenga parce que hoga ni hille yungume way awotun nogem malikanda maga saha hina ay wonundi a warne tubi iwandu ku leer nu tumi anta sayne agana tubi ken nogondi anta sayne yime agama tubi ken nogondi kebirenga iwa sahara ke takewadi malika gabe wodo seremba te kana kendo kenda bana tamuda mbate kiyendi tamuda mbate urondi iwa yime atangana oken kabaren wurni katakani bismillah hatta idha anta gilli ma biramme kallengari awa yugo dubane ya توفته رسلنا وكو مالكم بارون نقص على كين ساتين تمندي نانيون كيلغا اتي مالكم بارون كو انت حراتين دي نندي هو كباي والما هو بكاي اي كين تادي كسنا انا مر من دارو na koy nan di am pasa ngonde ngeni malikanu ngara ambate ina ngollon sa aywa allah yime watu de mani sabuda nan daro man sabuda serenga na tuti sahanda nan wori bate ayim po seren sahana awanga la gol serenya ngam gosri an saunde ngande sahanda nan wori bate aw buren sahana awang kanun din hobre nyenga o kesuni allo ada wari me mundai oy mi ga na me sore asante mo minna asante ngoyinga kinga na bugo bane kacen gutini ke zawra Allah ko nan nan dim malikan ngurambate kemo ngena sabu a husrin nyai aw kin Allah kanin bosri aw ngena sabu huburi nyai on kan kin am bosri imana ganda gibde anga ngunya na kemodi ko da mbate iwa ngollun tangana iwa nyimme tangana kallenga na reka haru benu go ken kana kanne ma kun kana gollin da barne malika be sidenga o nyunki ma honu nyungi liga nga ken ton Azrail Azrail nga demandanu ngai akenya ni asu kana ngenga nyonki rege Allah da hin kara kenya nyonki mamponsu ada mar men bane demandanu ngai
ado kunga yana dome kinya sabun hagara ko yere to haru bire nyugonu nga Allah wa ko no ti Allahu yatawaffa al anfus ti Allah yana nyonkinu ligan bire nyugonu nga wa ko no da qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ti kallem malka yana ga kalli Allah ga kembe wara gai bire nyugati ki Allah yana rigana hagara ko yere ti harun yana rigana la fil haqiqa Allah yani akinye amakinye keonyana kundu Allah ra ken sunya nga ara ko warai ken malakul maut koruna de mana ken haru benu ga jome na gani duda angana ti Allah la serun kalli anda tunko ken ni tun kampang nga makka be ganan di kalle malikan yana serun kalli Allah yimiti awanya nan kai kira warai amma kabiga annan di malikanun wasren kalli wa harun wa qana ma abi wallahi ya qur'ana daiman anu qara'un dina al haqiqa wal majaz al haqiqa wal majaz kiari tungu nyime ngaw geman na ki qana ko mun qur'ana ya wa qara'un ki was nganga tan majazin subuguno aywa kem bi qur'ana se mo nga islam nun ta majazin ko ni ho sabuda sire ga di kalle maligana sirun kalle ana di garin Allah bana sirun kalle ya subhanallah qur'ana kin anna wala mina anga di kalle maligo sirun kalle bane donc akuma nga Allah sirun kalle senta malikana senna Allah yada anga di malikanu mo sirun kalle ga ma gari kudu harun mo kalle malika maka kebirenga keni tungu nyime me ngaw geman na keko kana dangana woni me ngaw geman na keko bo qur'ana wo qara on kenye daiman digana allati kebirenga anga ngunya na kemo kodi o kum malikam parun nari kumbe kan taharatini ina nyon killiga intaharatin qamo intaharatin de harango tilisenya wure harango gidin kummi nyadi nyunki mamponga noko na utu mine nga na wara turenga ko tasu kallem malika awaga su hayni tahillo hilo Allah tin taharatin ko tasu tahillo hilo ko tasu kom docteur ngawi watun tom payni mo be watun da qodu ta hillo ta siko hori mo resistance ndi bo kina misali o himbe famu kalle malika o ta honsu do qur'ana ko ta su ta hillo ta honsu Allah ta taharatna tahartin de kalle malika duna suwa ya ga ngure duna su ta honsu wa ya ga ngure ta honsu akitello kine ta honga on no ko comment ta onte inda yigani nyoken ta ngure anya rewa asuka humantenga anke tello ngina asuka humantenga taga honsu kallem malika jome na kana kemmo godi anta la tay am pokunten tay ango ndoksu awatu nun kamo kallen kiyegeya besu adamare men su nyunki mamponsu besu adressen complet nyawo la arsiwre a papier ngono na malli no himbe kallenga na yire kebrenga awatu nun kebrenga na di ke kallenki papier ko tun ke hondambe yani hadamare min yani ma ke hondambe yani atoni ke ajamun ke amani ke hawan ke sammentari adres complet yani agon no kube nguramano anta harate malikanu wa kitengure hinne malikanu nyeru yanga ngate malikanu nyeru ko mesire gandai andake nyongilliga anake kin hinne malikanu arno ko hukuma ina nyagalindi ti barajenga ira na sigi kata kamunga ko mo bure gandai andake nyongilliga anake ni yanga ngate malikanu ina tuiniti yanga kata yenga ina baga
ira ana sagi kata kamunga inati loranta ke yire anda dangi sero sere ya malika wa malika ya kunga langana aro kiti mabure dangi kurma kamungo sogena kane ira ana sagi kata munyam patin yer nungure ya awarno kasongano Allah ko musurun qalle kumura illiyin wonne mene kata wundi den kota kemo wadi aw alla ko mun go duwa nundi wo duwa nyana masalan aw alla farani me adwa nundi gondi wa tawalla qabda arwahana inda al-ajal bi yadik alla nyaga alla nganyaga na nge kara wakati ngana kini anyi meyi me ni nyongiliga alla kada koda ira malika nyuga wara kanema o kebire anyi wa wana mbugu kendiwa ay kempe ajabu ngan kebe ya andani hari malika nyaga o nyonki ligana alla kana qoro himbe ni go nyana shahidin burunga ato gajangi nyadiwa ma to jinya diwa ma to yimbe nyadiwa bo kundi menu awre yani ngandai kala nan shede alla jatinga akanu yenna ngarin sondomen kama ho gani kentanai na ma bu ken kalai na ma mu na ma wari na ma wara kalai me har kallem malika nyon kelliga wati na ma wara kalai alla kanuye kimba ani ya ngarin sondomen kama na ma war ho kalai awren kinyi kinga na ya bane an ma war himbe kalai kebida an war himbe kalai kebida kinga na ya awren kinyi kiwina alla ko munda akko mo khorunda shahidun puru o ina kunda bismillah summa ruddu kempalle ina ga sagandi ilallahi kempalle ta honun sagandi katta na gamu Allah ta'ala mawlahu Allah be gani be sananga haqqi kingani awa be sana sabatin tenga koni atle mun tengani aworni tuga yante summa ruddu bal iri sagandi ara fil madi la ra kinya bane ruddu amal summa yuradduna de summa ruddu al mawla al haqq huwa Allah kibla mawla al mujaz kemo gemme andi farenda al mawla andi mumna al mawla kemo gemme wala ken gara daru aro daru mi lakin mawla al haqq haqiqatan wala mawla al kull huwa Allah majazan o gemme annan be sananya Allah yimeti o be sanunni farenga o be sanunni mumna nu wa ken majaz ke ko ne o gemme basintai be siyan suri mo haqiqatan al mawla thabit al mawla al haqq kin Allah bani ay bismillah ala na'am tunyani ki teddun karanten mo Allah ya dangane Allah taala ayani krosin de kinyangunte ayani kin kamanga kimbidenga dun karaye kitendi taga honundi an Allah ya da angara ho nya ado Allah kalle kende gemani agama gemu antam bifu aw taga hon su jaten taondi ni duna ki bare taganeme bismillah qul ya rasulullah ngen nanti man yemme be yunajjikum man yunnaje kon konan kon kesindi min zulumatil barri awa ngunyem bitendi wal bahri alu ngunyem ado hangem bitendi muhammad Allah barke ko nimba kan konda anga nak kanu antere ndendi bitendi bitingi kanenga konan kesindi
تدعونه أو كن كمان أو كن غنغنو تضرعا لغرو قاسي دعاني نابنغني وخفية ألنا غنغو قال لغرو قاسي نامغندي وإن أغنى هديتنا تكيمو أغنى والله أغنى دوكو كسندي هذه ورانجي كانويا نكون موكو غنيا من الشاكرين اللي كوفان دانونا قل أغنى كي كوني كودا كنا أغرو كونا راتون كودا أغنى دانgan الله تعالى أنا كون كسندي باللي كي كانيا ومن كل أرو باللي قطع بيسو يكين غني كتنين ثم كم أنتم بالي أنكونا أنا هلا كهي أغنى كسي أغرى كو الله بيدا نتاكيمو تادا andaga kisindi agana buwo agana hotana kahai nani agado alla naga aga qoto birabe aga mungu hosu agara hosu tono aga jongoy alle andaga kisindi agana ho kahai kinni fusring allah ngam panga bismillah قل يا رسول الله أمتني دعني هو الله القادر تعالى نلاني ينغا كم غنيني يبعث عذابا أنا ينغان قتيقي أغا كما من فوقكم أغادو كمون نغدي أغنا تنكسي كيتا أوا أندا نيام مغوتنا لنا توغاني مما أمندو كمغا أنا نسمي أمباي نوكو بسيسا أرو جيدي نغلان كما أمباي نوكو بسيسا أرو مانكنا نيو كارنا أندو كمون نغا كين كان نغان صندون كتين كتون أنا سمي كين غادي نكسي أما كسي دي كانوا الله بسم الله أو من تحت أرجلكم أنا سمي أسمو الله دعني أنا أو أن اللي قادو أن تاموري سيسا أنا نين yang kandi tanga anime أو أسيوادا يلبسكم أرو أغنيا مني يمغا جما سانكنتي كما سيوادا بعضكم أنا أغا يغنو تمني يغنو كجان قتنغا كبرنغا كسنتاني دي أغناتي الله كسندي الله غندان كسندي كبرنغا مغارو وندا بورانغا وني دي الله بيغران كسندي أنان تقودا حالي أندان غرهيم بيا دبري أندا دي كتوغنو أنا توغنو ما كانن قطون دي ما كانن قطون دي أسيوارا نان توغو أمباسيكي نقوبي أمبواندو كمون نغا mambuando ureda naga mana masiba girndi sisa ando ho naga ango toqade sisa kin sewada ki aya ga yanka Allah sallallahu alaihi wasallam awadu Allah ndahon ko ni gundu ngade ndahon ko ni gundu ma go hinna tane ta sewa Allah da ana gari ga do kamunga na gari ga do ureda nga na ga sanki jama sankinte na gajaga ngirndi aga do mena ga kebire nga na gamundi aga na me drangani kun na gati sonya na lagara ko tankade inna gati so ya zon da Allah sallallahu alaihi wasallam yang kana da sewo Allah da yang ngangkat yang bugundi agaro kamun naga Allah di Allah fare o kusindi kinga ati basndar tinda kisindi ata sewa da ana buwaro munyen naga ati Allah fare o kusindi kinga adinda kisindi kinga ata sewa da ana ga yimminya na me sori naga birsa medi agana me drankani ati Allah o kusindi kinga famana aniha ati Allah barinda kinga de Allah farinda kununga ati Allah barinda kinga de amma innaha kainatun wa lam yati tawiluha ba'd ati ken wonyana de akoni marina ata wonyana de kiyan sawni nanti Allah farin yumatono Allah rasu halaki dikam mum masibanga koy kemmenu nga dum nyana mobe ay kenta yana Allah nya ga tikenna maganya anga mugu ko ne kinya doru anga no ko be yimi ani kutenyi meto anta mugu ka Allah farin mi matonundi nandi an ga mun isu halaki nan bugu do munyam banginga ko kemme nga dum nyana mobe ay anta ke mugu Allah mugu ko ne kinya doru ngabari yimbe kutengo to ko yimbe ba kinga Allah nya ga himbe Allah ga na nya ra kinya na aywa an kalla garage goni
na unyami medi on ta me kanne koni alla garni maniya ona mara ngutu me kanne maga ala alla nyaga tigen na maga nya ati alla rin ka bakinga ama duginda kinya mbalawa aga dugin kinga ati ken koni wonyana nka amakinyi hina agara koni ko bara koni kundunga wa kebrenga alla ma jawi mani sabuda na sabu yan ne gamni ke gesiyen sami alla to ko ganingendi ke joppe alla faren fatiha le ti tampili do sino karagiya sahaba qorum billi ali karamallahu wajhahu adu muawiya na utuke nga fitina nga joppe atallanji dinia malagara kota na utuke nga fitina nga joppe alla faren fatiha tampili do sino karagi ko qoru imedo menaka na utuke nga malagara kota atallanji dina ya sagura fitnan kunintin Allah farin maka akunintin Allah farin maka akunintin mo sir islamin durun do menaka ken to ni fitina wala ken jarabu ura sere ko Allah nyaga ta Allah nan sabun suro adi la mo ara mo on sukoni ago gilli no kobe himmenu ga wa girnini ago himmenu bumbunga abo watinga ne islamin ga wana himbe dabari an wana mo be nya an ga wurnu mo be tan dinanga awasu konni asu wal Allah ta nyana mo ke sabura mo gurungulla go sabura ebrenga ara mo kon koni ama kona mugondi nantin najidi andi nonya fitnanu andi fitna ningiran nonye ibule sabbe non billo bakanonye ama ken kona mugondi najide fitina ngo bangane nonye ibule sabbe non billo bakanonye ama kona mugondi mele ara duwa kere be nya islamin taunda kem pakati ama najirari hari gara simmanda ya tima mungude internet duwa ke nyida na sabunya fitina sirunya ni fitina nyo bakano ibule sabbe non billo bakanonye ya saura sai ko Allah ya gata Allah nan kallin ya de husri Allah faranyu mazum sallallahu alaihi wasallam ahaymani abba kedo sisana waqti summan kan yanta ala maremu mi haaju bonondi ho mi halaki ho gollenge mu dengo ken dabari yenye gollenge mu dengo ken qobenye na buren sura kenyari anta ko no jarinde kanema anta ko ne touré kanema ho na ho dabari himbe bane awina sabu aw duna halakini gollenge mun de kenyi na ho kitin jamanen di himbe bane nin to kin jamanen di inta tin jamanen su lawa su gulla na tay adibi qoren su lawa su gulla na tay gollenge mun de kenyi o sharia ni oy bewru nga haqiqan di oy luzral ligana parce que akon ndengeni da wonyana maganya arno sabun suro bismillah ya rasulullah yanke nambayni mogombe ogo ayanu nyillana ni bangandi idangani awo sinu kunga ina fami ahayde ebra serebi ganaki ayamugo angu adamar magun tar khuntu na lawra lenkiya angotu ni ja qur'anan tongnyede ada kekko kero lengi na wujnyoro kamuna adro halle sinara kekko angotu lengi anya jondi jaja Allah be go honsutu ja kendi kan kanene ja angani adamar ma on tar khuntu
anga tunu ke aya yang ka hallena wara lengi ko tas hingo ko na nyam gobe aw ko na bujugo dare mo gobe an ken tunu ken himbe go hon sutu yani Allah ta'ala da ken diga kanene kudi me ke ganya kahiri twana ko rebe silaba on sabon ho wonda gabay Quran dangu ayanu me nanti Allah farenda ke ko ti Allah ti ke wakati kane ke wakati ka arinya ke mogodi ke ka tuyi sirum magasiza aganya sabu ina kahiri twana ko rebe nya islami ho wonda gabay kudi meno bismillah وكذب قومك atalla fare an serun garan kutu de qur'ana de iti garinga de an kana nya qur'ana الحق tunyan de an ke serun di garinga aga tunyan de قل ya rasulullah ngotini dangani لست ngema ya bi wakilin ti besanai عليكم an kun kamma de nan tinga sawni de ja ko yanga awan garan takinga de na ko na gada ko ti Allah ti مستقر nga ko na ngada ko ni sabati dingirango kibare sudangani de kibare ko no qur'ana de awarni sabati awarni ko awatinga Allah da ke ko ni wa sawfa ta'lamun ga wajibi ga warnatu an surun digarin Allah fare nga tunyan de nga ngotuni da an ken ko iran di ja ko ni sawndai nga kida nan ka hay qur'ana ga ho ko ni asu sabati watin warniki himbe gandanya fi hinihi hakranto himmin go hoti wotni ja to nyandere Allah da ke ko ifarenda gilli bismillah وإذا رأيت الذين am birambe an na yim mungare iga khobene o ku ayenu ngini mu sabura an nan balle baka kuma de ma ta galle ma odi ala diga min jon koy Allah fare kidi Allah fare ngulle odi ho gani hi qotenga aganta surna halle mo gara tono wal ma anta surna halle mo gara nya ande ken konni awa jon koy Allah fare nga kena qur'an qaidan an anda siruwari igem dengo ayam botu burundenye Allah hinu awani botu buruni lebu yayi kebirenga maga ta kungure bugiure hatta yakhudu ma birakabe ganda qube aga masaladi kingani qur'ana botu buren tanai وإما ينسينك الشيطان shaytan ndam mungundi ga anga ta kabiya فلا تقل magatagu an simmahallede kappa konnunga alzalimin kunga tengundanga Allah ganda golli bure sukoni awa konni golle ke nogone ti golli bure ke nyana zalimun ta koni du toroya golli bure su aganda koni kin Allah la dan qur'ana ke di golli bure ke nogone to ko diga min koni awa ko inanga ken golle nyanga zalimun bang manan du tora ngunan du tora sere ganda ho honya aganda sage nan kamati na hay asaganti mani tora kebira an tora ngo ngine an anyime o aw kena taga honu ngo an to ne titu ngunda kebira anta ne ude an na mungu an ga simegri o watu nke gade ho buren dadda mini kata Allah wa imma yunsiyannaka shaytan du shaytan ga ndam mungundi awagina Allah halewa la senta shaytan da ana kuma gilla ana kupa Allah na kora sisa ayanundi ille karaye ikane ille nan kupa nan ajuku ho buren dadda amerikata Allah qur'ana wa qur'an dukenya daiman anaya mo ni shaytan yande kena kon mo surenga Allah do qur'an dukenya nyimme ani de ho buren wadda amerikata nyimme ado shaytan mi haqiqa nda sunu Allah yayi bismillah kega kunu wati kebe islam nunti Allah fare andanya ke mo woni kebire o qur'an ta ta'unu tawranu wa qaride qur'an ta al-kabara wa ngana qaride makka aya nyeni aywa
basa oti alkaba khureke makka ayani yugun taquranga aha krisundi taqura aywa himini go saka ken kama honnan qaw lemun besu taqura aga igun ka gollenge mun dama makka ken go danga qur'ana yani ta in allah farinya kamata in islama gunya kamata hinda pa wakatin yani e allah gati umma ta'u kapiya har wanda mungunan ta'u wanda simi ongri ita allah fare ke birenga ogu taken wori bugu non taken de sade bismillah ni gira tawran su dogo allah mbila ondi ko ne bismillah وما من حسابه allati ay ken qana he ti ikun korosinde manya على الذين yemmun kamma kunga yidu tangana allah sogiyeke i harbanen ti kamma ولكن aha kebirenga nkasa ذكرى himbe ga wi kamma kenya na golibir nyanganu kuni simmani ni waju ay لعلهم wonundi يتقون kebirenga ina idu tanga walakin ado ma gebra arati digamil nanti kebirenga anaya kundu on taka ta on qari bo ge ara diga ara mo nyugo ko ni gebra kingo ko ni besuda sero sere ango no go qur'ana botu burenya wono islam magon botu burenya wono islam magon kanan ko kun botu burenya ga wono mbaga sehende nya wono walli qalle kon nya wono harame haye nya wono harame mukenya wono kibla ken ta qura suka mo ndenya worno ken gonde maga ta wono aga joppe anga ndeyno gri anga mungwanga na simme gri ngaketangi haju nyawere si sallanta gilli bakayre mpajungo bonno ko mi sahaba nu ngara ko mo Allah farenda baati kebrenga magal la qalladi bane ahilandi anni waju ankun qaw qatume mbaga sehende sire anyi me khallenda mbaga de ankin ta tum maganse hindi tabani au komin Allah jahannaba di tanyere qago anda kun kada ankin ta tum maganse hindi kado gore nyani on kona kini an kona himbe maganse hindi ne kunu yede an kona serebe maganse an kama na ko akken kan dengi teren kama an kama na raju bandi kani waju bo kenan golen maga diga ngure ke ko di bate wani simma ne kana ndi dak man hosrinya angana kata kinyana bo kebirenga angelawa angolenya na itate Allah angolenya ni na ya sama daru arakanda nanti genta ko ninna mukubane ati ai an tarondo anya ren sumbana ngalenga hagara saren kanda an tarondo anya ren nambana tungyeni nga aganta surna halle anke nguliranye ni anta uranye ni anyi bladu munuranye ni o kebirenga indara khirga mbaga anta qirani wa annantum kana kila la'allahum yattaqun ay gonondi ini du mogoto ina kan allai mina kanange njondi ayo anganda koni andari nga konara de anganda kinya tahana tahilla kulani ti anke nda tango kundu ay tango ge agamara kariga amatu hulaniya awarno nyere la'allahum yattaqun anganda kinya tahilota suko hadi ga makan Allah yindanga nange njondi qari da wadu an Allah go walla kilebe kamade onda nyade asurna anyam bala wona subononi mbal aw hon sutu on hango ho wona rasukoda o toranga ho wona rasukoda no kumanyanten antawe hakun wona ngana katakun sigindini anken takko bakadi maga haramen paita nyagenga Allah dan de man nyage ki anga tanta himbe haynan tawalli maga haramen ko rande ma laqe ke anga tanta himbe konni anta konni maga mugu arande ma antaro ke anga tanta himbe muku anta muku an sondo mi ka arande mai
aga masro mangara wari mangara mugoya an sondo me kena koni sega ndalla kena na ko sentan kitena na yilla an sondo me kena koni ar kisunya bugura kay anda kigara bono an kane kililla kanye an ga taagunu nonyi hakku tanan wono himbe ga nay dangini anda salamunya anna salamun sagande kinan wajibi ni goy antate anna demandenya awa hogo wallahi ni demandenga awa munda nan setwa agranda sete anna dema awa munda nan yanka agranda yankana anna dema hogo wallahi ni demande be anjo me nagane aga wallahi nay asiga wanda na dema anna dema na sigindi na yankandi na setundi buken sunan golle nyoy kwan koni serera anta orango nuku taga honu lebu dingiranye ni inna ha dingiranye ni ba ngada kata kunyana kiba Allah nan yunu ya ha nan pito no kusu ga wono akhiri mun mo ngadi abalo ko tam mo ngadi no kunsu arrego ni sala bismillah وذر الذين يا رسول الله يانجن يم منتقو إيجارا الدين أنتكتي سانجينا على سقولنا أدينا عندكم مرسا كند بينغني وذكر به الناس واجد القرآن يا إما غرين يونكي حلقي تيهونا أغرا كنقولي nani demandana tindenda ginyon gidangani ido Allah nagandini makanjon dana ganta ma ido Allah nagade kin kidade in ta'dil gillang anda manga sandi kinyon kinda manga sandi o manga sandi ya intar illigandi gilli kinyon kiyade atikum mangu to buru kwani yemunga igari irgani halaki ti honga kasabu igara kengolle atimmini howo idangani gilli jinta idagaran karantenga aru yangan kate wi idangani alim ken torantenni kon sabunga iganya igaw ken kafiragunu bima kanu yakfurun Allah sallam asihada awdi gamen jonkoni ko Allah fare himbe nu gari dinan gemundi ngeyenga igari dunan gemundi nan sugule ti awatu komu magan sehenden do to bonondenga ati kumbayni to kono ihani to kono Allah la kiya koni Allah farna sallallahu alaihi wasallam وقرأ سبحانه والله أقرأ كيا كوني قرل منا أتيري قلين جمندي أكويا قرل منا كنا غدا أقهنا قلين جمندي الله بين يسولة توكوي بكا الله بين مغا كي أقهنا سولة الله بين بكي مغا سرعي قلين جمندي أنغا nan ta bugu gire nan bim bonondi na wa munda na an kwaren sun yagami Allah ko mun ma ta ngan tambotu kana de ai an ken nan pingi mun Allah pinga mani bay kida ken ngasaw arantar hu buga maga Allah ga mahimbe buga maga arantan toro no hoyi Allah ga man toro tikenga kebrenga ari aken gari duna ge mun digenye kibila ko haju mbono lagara anke nam pingi mun Allah yani munya nun kisindaranga ayani tangandaranga ayani ikkanonanga ayani besaranga anan suru dunadi anan suru lagara Allah di farenda sallallahu alaihi wasallam itokono iri dinange mun dikay sawa wala khara kimenya koni ikharle munda iri hinsu gemundi okuya kendi sugula baka Allah bin maga akana ga hinsu gemundi Allah bin kari hayni to kono ati sere waju to qur'ani sere waju to qur'an serun waju to qur'ani inatu angama waju to qur'ani a angollenga am palakinde angama waju to qur'ani kota warning kan lagara kota nga dia mandanan ta kitananga de
kanjunda nan tanga de ken ko danga serebe gama wagi to qur'ana anda tv du mo anga sanati ho ya antargene na sabu nyamaniya i gollendi halake aram ganni al ibsal kingeni nandu kini kuri lakenga wala masiba hinundi kinya sawuni annamugu aram ganna yugusa ganati al basil yani du halaka nan ngene keta masiba ngana gri kutungo sikino gobe ay akin wara makane al basil aram ganna ndi ayal logonta akhtar ayam masiban nan qoradina da ashija'u nga wal ma kun mo kiya sabuni al basul ngani ta serebe gaido halakinita akon mo sire onati ansabu me sawe nda ko serenda mangoram palake hinyari nandu tuna ladi kutu musiki nadi kunda qagante ankello nata ansabu kebida ayanda quran do dana digame ke na aram kannel luwangan kebe yade arkiya amma wagi to qur'anai kebida an kuma andu halake in o mon famno aya kedi la ngana ko ta ja qajonda nuno ngasre takenta di sere be gama wagi to qur'anai nganga wagi to qur'anai awa jatim matimme ando alla naga mando komun naga ken wurna ankara islamiya kibida ja kanjonda nuno de nda pour anna magarif fuy kanjonda ne lagara kibida nga maga karana to am islamiya de arno sun jahannama jinta inna kamo killa makan hodagaran karante wa kinyin kahiri min jinga andari rakendi awatun ni jagoya ada nuguru honso bakada halleya wasqu ma'an hamiman faqata am'a'ahum kin ayabanin yi min ni jinte dagaran karante ya awi nuguru honun sukutuno wal iyaz billah بسم الله قل يا رسول الله أنك نجيب أنا دعو ما يلي أكونهم بطوا كنغن الله تناي هم بي بزيين أنتو كنانا أبطن بلاغن توتورن أكونا كندبري ونرد كبيرنا أغندا كينيا أو كنغرين أو ساقي سادي على أعقابنا أو أدو هالليدي كنغرين هاللمبا كينغدي كبيري كانان ديغايدي بعد إذ هم بالله الله تعالى غرو كندا كالذي كند ونيا قوي من مغمي شيطان غرا كنتوني مونيندي اغنيا غيري غيري يميا اكبل مumbai iwo kamana غيري غيري يمي كقري كاتا كل سرنga iwotna likatoi o haydo yiri andaro minne andak mani jabi aw toko digana magridu halak قل يا رسول الله نجد نانتي الله تعالى كان دا يغن اسلام اونغا كين تيغي تيغي كين كان دا يغدي كين تنان تونني وأمرنا داو كيمو غدي كي ايا غاكوري سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اري منينو اري لم كما توبي هنا والمعيمه اراني بما توبي هنا awa wata dangane bugu muhammadu ran kerisa annan to o dinandi ayo ayan yanka basana abdurrahman aywa abubakar remme katab laga tubini lemme aremme ke kenya na iha wakri abubakar ta awa allo kahira ondi ambu alla faran kallegedi aywa kebirenga ayalli angana aya ke kun mo ke hay angu awa bakar dar ta on tunadi ago laqibi alla maga angu ken tunadi
aya gara fasun da bangandi ta hana hana sehin jonkoi kata Allah fare ni meyai na yi awur abubakar yayi anadi u Allah fare akwa dangane anadi u yalli okum bati gilli Allah tanai oku donc ndiamen jonko Allah fare nga himbe abubakar yimen kamma na jonko Allah fare nga kila ken abubakar zaron takunye de Allah gara diga be ko abubakar rata daiman kenyen awrni kane thaniya ithnain wa thaniya ithnain slama gondi bani ganda ko dron ken Allah fare nga numéro 1 hillandi daiman abubakar yani سلامه هو أهل لنين أبو بكر يعني مطلقا ثاني اثنين كم يبيع نيما كهونغ باي اللي من قوتين مغتوبي أم بوا قوتين مغتوبي لا ما أكون يكون مغتنا لي بيا كبي أبو بكر رمينغ سيدا باتي تانس أنيلي الله رسين جونكو الله فاري وانا هو باتو هم بيجي الله تناي وندا باتو أنتو نهنا وندا تونو أرانتو تورون كني حلم باكين أدي sedang kangaran ta ko ni ana munan diga kania taqaddum ngaran diga halle hakre ngani mun kem payde ariti misalinga ati ago do me sisa ago gunnendi awra kandi ma awra gunnendi ma awra debe anga hamuna aga yankat aga gribane bane bogondi e samso ken katay استهوته الشياطين سمسو كين انا كد سرينا غينا كما يا سريبي ايا سري ان جوندي او اونديغا اكيم كو انديغا دوري e ulal londi ga kilem pay doru a diga meke anda sakayo anda sakay aganda togono awo diga na maga halaki ande baki du soro kan hajum bodo aga ma togono aganda jago na ka haga dui ay me warna ka gada ko wa kunye irani nga sa khalege kimbali me gara khalege famu koy bokini hakare misalinga kilesre daiman Allah na kumi walla kama aga nam nyingen himbe ga ya ngure ke ma nyingen dingende yo nganda usre ko ni kama samso ke gumi ngo halakini mo be Allah ga ma ya sabu sire wa samun te ngano halakini ke mo ya daga makande misalin kini misal kulle misal bangante ke ga ma ya sire be ya sire ya ngondi daimun Allah ga na hilaka pen kuni awa kunniya akama ahlaki mo wana kinya kunni أورنا كوني ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أقني هلاكي كياب أورنا كوني كتكاني أنغت هلاكهي أمي ساليدي أو قومي يلو أنقنوا بكا كالاتندي يلو نغام أنجي نامبو بغو نانيا مكاتام لغاكي هنكين أنقنوا نامو نيونكو asun mani halaki gani ke sunna go hilla gabalan ko ni sigi tam tam magalla gara liga kiten tam maga harbane bismillah قل إن هدى الله والهدى وأمرنا akana aw alla fare ido ku ya mare kuda ono hinun gini daga honun kama Allah ta'ala ito dangane ona sallin dumandi on kanu Allah ta'ala kyan konoda ta kenya ni kamaninga igawa kapami kata Allah ta'ala kyan koda on salama ro hinkine on salli on kanu Allah بسم الله
وهو الذي akenyani kamaninga خلق السماوات atagandi kamununga adongunyenga بالحق tungunyede ويوم ya rasulullah yangenna kotan simma alla gatini honda nya فيكون anyana de lagara kotan ka kemmenya unyana ngadi ket kutakena kambo oganda kara oya siguranga onya koti munyo kontonga mbakan ko ndigan serondu alla ga wi konoda akida tanti kota yani alla wotini honu nanya wa iwunyana kami mo be galli alla da ke bani yani awni qagrita baka sawranunga iwo gilli antinta aw ko mi kafundo nunun kono wuce yani alla la murenga jongiti honga bane kengo dunkarne bismillah قوله ad allah taala digamenga الحق kinyani tungunga de la mahala ku parantai وله الملك marandemu alla dangani يوم la ngara kotan ni kotai ينفخ iga futendini الصور butundi kota be koni عالم الغيب keni futandi hillandinga futandi hana honsuwo kalla futandi hillandi honsuwo ngarni kenka malika yiwa gollenge mutongo kenga israfil butu nyawa kemmaga ke butu hongarnten su asubboten pakengai hongarnte sugawna asubboten pakengai himbe ga nakara kemboten mo begene himbe ga nakara kemboten mo begene aganda lungu alla ra kota be ina kuten su kari wa ken kodanga awo hanken fuut nurini nyonkin suwarni anda lungu ala kota be gaina besu undi awa fuutu awo hanken abundi a futene baka besu nyonkin o bakadi botenga nandigaro akmanen patendi andai baka nan kinye kinwa ni Allah da haten ta kana nyama honsu kini budu gore ngari no awar kenko wan fiqa fi sur fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أن الله إنه سكري أواف الساغني كتدويا كمون دوني هو ولا سوك الله ما قالوا الله رحم بيم معكرا وجهالي أنا فوت قريبك كبرنا أنا قصاغرا ولي بيس بلينا نسقي يوكم أن تانجين دي كبر أمانيا abati yen sunu gay anda hodugo ordum balle gilaga taga atindo de atindo de على حقيقة الله سبحانه وتعالى أتولى سوى رانا هو كوني أسو سبات ديني أورني سباتي على سبيل مثال الحصر مثال لي توبا يري سيزا التليفون حق بوير أجمعين دي أنتن من ويري أنتن ما بانيا ويري أورانجينا ما بانيا ويري عملتلينا بكون سو يمكن نكان يمكن منا أنا أنتن كياي أنتن كي كندا nyagami aso nyagami aganda bono aso bono bilenga horsu nyongi na ngari hibane oke misali ngoni gabe ngodunar lenki wugunu mani mi arajo gabane tengana isu nyongi ngake ana mo yikunan siya agono he aganda no wa oke bilenga ndi hobane honsu malliki kira wa subuno ne ara wa susurondi ni
ken qol kemen ga be qur'an kamalen no qur'an ala koni on saga jago yangeni nga alla kada ho gabe ko yoy lengi himbe go hakaran danguti ni jaja to ngeni koy e armar mu nyime kata kenyana alla gatira kebire nga ngoti khille makni ken bismillah عالم الغيب alla yani himunten to ananga ado hobbangante وهو Allah ta'ala ayani gemundindana ngai taga honunni ayani yingana nga honsellanda no gon sumbana maka وإذ ya rasulullah yangen nabiren simma قال إبراهيم ibrahim magati ihaba dangani آزرا. ngani azarai haben to ni min tarikh aywa ajjamunyani akri to kinni azarai بسم الله فتتخذ أصناما azaru aram kanne wona diga kem bangenga awreni lebunte aha basa ara golle lebunte nya bori basiye kenni golle lebunte manyengente anyenge se bori basiye anyenge baka alla killen kam keno ganda azaru nya aram kanne nyengente walma lebunte bismillah فتتخذ ati hawa da ankin na bori nunya dabari ni آلهة awa na kunya kamane na kumbatu istifham tawbih an ga na kenya nyana amma to kenni golle be gonte an yi wa dabar na nabatu bismillah إني ati ga ibrahima ngi wa ngallim bawa andan sirun su aw samunta ko de kim banganten ni de Allah tanabatu ye kenni samunta ko de samunta ko bangante bismillah ونري إبراهيم Allah di ogo ibrahim ngarindini كذلك kemo yani ملكوت السماوات kam mum pom mugundenga arun yem pom mugundenga ko sabura ana dalle kini na gamundi ti Allah bayana kuma kam mundi adun munyendi aw kemo godi ibrahim Allah la tindi Allah bayana kuma gilli aga buyi ma nogondi a girnan sigi ati la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu alhamdulillahi alladhi hadana li hada nabiyullah ibrahim aga sare bane a girnan sigi ati tongu bati tunkanda ma allah bane ka palle manta allah ya marandengu allah da tigandengu allah da ayana honsu ngarindini aga honsu kalli o allah tigana allah be garo kanda na ke kille koyoya diga ndepe diga logonte ho gani senunde ya asu sabatin dengo kedi na ho gani anne gamundi tigande ya asu sabatin dengo kedi الملكوت رمقان نتايكني للمبالغة كما الرغبوت الرحبوت الرحموت يعني الرغبة والرهبة والرحمة كين وانا رمقان هي غونو ايوا او هونو ونو كندران او لاداني مغادي سوفي غانكم مغا دان فرانو muluk ndo malakutun naga e kum ma ngana ta al muluk kenni ogo himbe walli o yarenga al malakut kenni o ganta himbe wallo yarenga koy kampatin no adu himbe gawno munyi ke kama o yago himbe aro kan ko teke bangi be go do yago kenga wodi ken al muluk munyi ke wure wal makamu ken no gondi digana wodi ken al malakut
bismillah allati orang ngarindi kamu umpo maranten su ara munyen po maranten su na orang ngande kamu Ibrahim alayhi salatu wasalam ira sindi gidim pena yugo kama ira kashfu nyada ira bangay nyada kamun su mal arshi ara suwari ma kursi kamun no kahibe ga wadi na arjanna wari i mego placing an himbe arjanna di arakenga di kem mo bane ga ira munyen su ga banganda da kashfan ara munyen su hay na wureran su hay kahi su ga wadi ara suwari yagenga kina sabuni Allah wadna aya banandi wa atainahu ajrahu fid dunya nabi Ibrahim oda barajen ko yayi dunadi bay ko me gari tawran ngare arjanna di aywa na himu do kusuwari kebrenga Allah da hi khore kinanga arjanna di gilli dunari yere ora barajen ko yayi nan dikkanan kalen arjanna di ora daroti ke na kasfunya da kesa ora gara ko yere wa ngarni ni malakuta samawati wal ardi kam mundo ngunyam po munde o ko Ibrahima warni kenga ken no wondi an Allah lani entunu an abani na gontunu bismillah ado Ibrahima nanya gillidan kana ko yemenga nsaundengai Allah ga tawo kam mundi nsaundengai aga tawo munyendi nam ngani me yaga na warqa wa ilmul yaqin ainul yaqin ken dan kana ko bismillah فلما o gillayi woy birambe جن الليل wuronga bitambinni nabillahi ibrahima ahayni sanen woy qisagu munati kenni zahratu yayi قال ibrahima ti iserun dangani هذا parce que ni sanen to agunyi di sane batien kan yiken dabarni ati iserun dangani hada ati ke sane ربي aga imekkoni mogodi awagara kendi kyani nge kamanga falamma birambe أفلا awake sane ke gatunu قال ibrahima ti لا أحب kamanu الآخرين be go tunni ko munga ngenta ke munda de ay gatunu sisa qurayn kuta tunu honni nge kita ken tayre ken na kamo ko men kan ta sorno ikman balle de aken ta walli khari kena yana kamo ke birenga ke wuren maniya nambugu mo di kata mo goyi taga honya nyana kundunga ke ma haju suru ma kata ke famu Allah muriyan famu walamma birambe رأى القمر ibrahim ga hayndi qasunga yingi قال qason tamundo nagato tamundo karago ken kenu bani qasuge daremo baka ara kendugu ati dangani هذا ki qaso ربي kianinge kamanga kumaga konni mogobe فلما bira kebe أفلا qason kaga tunu قال ibrahim ati dangani إن لم يهدني kebirenga ربي nge kamanyimme gamin kanda na awana kamane koinga لأكونن na kembire ngangenanya kapaserunga kungani samundo inde kini tigerindenga nan koy nanti wasamendi basa atunu aganda tunu nge yagenta sisa illen kare kiyengo baka ken koda anga nyini kason ka kenne o kebire nga aken tayre nge o yire la hinga na kenya na kamuko kula kamane gama mundinda himbe ganta muqinga anta yangaraninga awina golle ngade bismillah فلما bira kebe رأى aga ngarinni الشمس kiyenka بازغة ganya yingane قال ibrahim ati هذا ati kebirenga kekoni ربي kianin kamanga هذا kikiye أكبر kian qora saninga ayan qora dinan dan gamu de qasonga kebire kekoni kamang qorenga saw kenta tunu qari ولما birambe أفلت kiyen kana ga aga mandaran kawo nan tunu قال ke ta koni hujjan sembi kama parce que honu ni sanem batunu honu qasom batunu kaman qoren ni kiyen waka be nga ara utu wura ngari ni hina daiban aken golle mo ke mo godi
na wutu wure daga hina kata kamuwa nya ande boru nun kabaren wurni ara hotugun su qoso na sagaren jongi hokoren kanenga fasaluhum in kanu yantiqun tahakkum amadi woshere kare dirni himbe gara ikoso ay mentara koni yo na wutu saninga na liqasonga anga saninga batun anga qasonya batun ay bidanya kan tay ay na xam e ko no gore nga saw on ta wona ki xay bismillah فلما birambe أفلت qas awasanin qahana ado akiyan qahana ga qenu قال ibrahim atida ati yansir إني kibira qaside ko nge ibrahim بريء ngeni barana gilli honga ago kem pilla kappa kanyin sedanga ko ndamu ngana kay ko kibringa allah tana al ajram samawiyya al hadisa hoga agodo kamunya naga hoga di taga hosen dinde nge buga so batiyendi ndiga kata koy senti honun senti ndana allah yani taga honun taga ndana neknya batul bismillah إني kebrenga atinge ibrahima وجهت وجهي itanke na mani basuni kinda atingere mbatiye ari nyimendo sujon koy ndo su kare kare للذي onya kamane dangani فطر السماوات kebe ga tagandi kamununga agara munyen taga حنيفا kebrenga ngenya ibrahima nya mila nay baka dina buren sumaka وما أنا wa makkan atinge ibrahima manya من المشركين billahi laka bana de ken ibrahima digan qasenga makkan ko hillaka biti ibrahima yanti kunduwa ibrahima de serunyi me adako ike hiti hillaka bana ibrahima daiman akan kemo yadi aw signe daiman ay me gollini kemo ay ataraqi ande an qilli asigne tanga ay me kana himman kana ken sigenyi daiman abaka wure danyi kata kamunga ati mada ko ninge kamanga ati nge anan kamanga ati ko nange kamanga ata ampawa ati ko nan pawa kamanga ati namrud ati ko namrud kamanga daiban atraq akin golin ki ay namru wura ne sene ba kingena hujan kutun baka se halle malaken andak ni garesa ma am pitin kamanga an kamane Allah ya la ayna anda ndiga mani awra sigiyo da huwa tahajji litaqrir na hujan sabatin nge kama ni koyi anke nga ampawa ka honi mpawa kama namrud ko namrud kama taraqi an wori sigiyo an adi bori ko ngeni khwani gen kama aya mo ko ni tagandana ko ni way an na nyaare siri anya ngo saka ho kama ato ina taga ho ato ngun taga ho ge blenga tagandana ngai ibra ken tagandana kinyan siri bani na gonu abani e an siri batini abani ibra kimo wani kimba antako me agati qasonda sanenda kiyenda hada rabbila awamunda nan segedi seruye nan digatiya na hujjan kutu imera kandi agolle mo woni kini kebal ande mo mundo qifaru kun tangantengo ko buren suka mantenga anu maun kane da halle kille makni hilla kapenga kille makni alla yime bani na guntu akunga masa gilli alla gadi taga honunda yalle nge hita kama ngawa qalu bala liken kota annabi nyimundo kifaru kunyon kin tagantengo ken kama ama yille ama kupe hari alla ko musurun nyugonu alla ranya kunda
ana ya karamai qom sayyidina ali karramallahu wajhahu anya konni ati ke hakren ngari alla gara tago honun turne be nya tiyellen ge da ka ma ati ke hakren ngari hazi kan qaida agar hi hunya an mun mundo qifar na mu'jizai amanya muhali ananya iwallun da karamai kiya sawuni sahaba ni gona ya gare bani be ga masu bi borra wuce aliyun karramallahu wajhahu ke sabu da tara karramallahu wajhahu an da kutun go radiyallahu anhu ma ke ay alla da ya galla ke daro au cha masu bi borra gilla ma ga sigita yi ama maka ta su ni borna ina kuma nan bana mun da bana de kin ta har gare baka هذا أكبر فلما رأى الشمس بازغة أتلا تقري هذا أمت هذه عرب قنني قصو كني يغونا كي كني يغرنا رأى الشمس بازغة أتي هذا أمت هذه أرى يغونا من صبرا لتذكير خبره كورن ديكي أساقي كتا خبارين كي يساوني أغرى يكون كيني مني ربي هذا ربي parce que mubtada ndo khibare asuni hobane yai الرب سبحانه وتعالى كبل اتانغانتيمو بكا قبان چنا غمغا بكا يغرا غمغا اني عندي يوتن علام الغيوب انتتن علامه an kana ni allamatu kenya kan bak nyante ngodina allamu me allan tadda min tiyara ko ya dadda min hiwa ko ya ngawo ma an kutine yuwa ko ko mo nya kama wanda sire ma an kutune wodin al alimu al allamatu me wanda allah ma an kutuno wodin alimu wodin allam me wanda allamatu donc yawarna wunta ye antarn alla ma tusi هذا أكبر كيان قرى نعم كيان قرى أيا قرين قرى قصونا كلمة إنسانين أيا نيروبانتاي قصونا كلمة إنسانين غزالي وكوني كيه أنا تانا تري كامي أدو تامبيل سيني أو كينا ترنادي أنت أكتون كورديجي موسري أندرا مونيانكو تيغا تي كاميرو تاندو ميتاي تو قاسو كبيرنا أكينا ندري موسري بسم الله وهاجه قومه إبراهيم وإبراهيم سروندا أفران الليماغو قال المهاجات من أون تاغونا سيه بسني إدى لنكني مي حجانكني إذا كنت تاغون إدى إبراهيم نغا الله غرنيا مني حددوه
on ta wonan se yakoni alla garunga na ya nan sa haleman baga ke mureni a se mak talla kendia ke bal kharaghrini aga ta ko se yakoni alla garu na anya baga ndinga na nya jago ndinga na karnden ko yayi na dibi wallen ko yayi ke mureni se henda gara kendia ke mureni hujanda hujan kalebo akallen to mbange wa kenta nyana yere kenta ko ni yere gimda yere to goda bismillah ala ibrahim ati dangani ken an kunni ngi farangalle magunu alla bana gunni alla nya halle ningi kanda kata kenga ولا أخاف ما ke bidenga aganya baba andenye ngi konin takanna honga aga o kempilla kapa ti alla ide nan tinga ma to gono ngoturini mingo watunu maken kitana ayin takanna bay ngatu aranta harbani nyana ma alla gana himbe laktu illa an yasha rabbi din kamanganda kanundi hoy ke bida ke mo nyana de kamanganda hoy wo kanu nan dikennin kita himbe gan talinda ayin kitana ngana ni alla ma kanu ho horanta ho nyana ho hoya bismillah nge kaman yurube hon suka mantenga ti tuwa yani hon su nge kaman tuwa gon nogondi yani andar ne ho nyana to walla mabuga sera kebre aganta wajini aganta simmene kei aganta ngondi ita dangani kanude o kallu gusre hede bismillah ati dangana ati kamoni ngiga kanna honga angu ngara kempilla kahu nani anta torondini Allah halle anta na handini ankumbe haja angum makano Allah nan tankunga ara ho hillakahu ta Allah batiyendi dalle sumayan qabi tigem batiyenga akam kibrenga ankun dinke fa ayyul fariqaini o jamanu ku hilli kandu baneni kengam paulanta ti duntenga gunga agandani aga watu kharako de ngena kanu Allah tanai ankum begar hukahu Allah ankum makanu kengure ngedan ku kon kabanan sago kon kabanan kan ay min ayata ga hakarenga bismillah الذين يمنوا بينو كونغا تونني ولم يلبسوا ايمانهم ايغاما ايتوندين يامي تي هلا كابيا اتي كومانغو تسرو اتي دوندينغا غو كونيدا ويمو كونيا كاندانتني ابراهيم را تيرندينيا يسرونga ngedanku kon kabanan kanu kon kabanan sabu alla rajabun kini serebe ga tongondi ama hilla kape dabari kebedenga duntenga ko kenya da lagara kunya kandanten ibrahim kiyendi kenyani lengi soba ke khana akinyani ke aya ga yanka tisimbe nu ga tongondi ima aywa to yangunde nyami ito ngundendi parce que ke abara ko ke mo gadi be zulumin atununde ke qudus lamin kama idi Allah fare ke mo gon koto de imbe ga tongondi amma tununde nyami antongondendi ke bidenga kenyani dundenga yemmenga Allah fare kono di himbe ga make dabari be so kana golli bure nyana ay Allah fare ndi andara tunundenga ke tununde ureni hilla kape atina qur'ana awrewo tuini tayime aya nyugo domi yankana genda hakare gawadi adi simman nikenga luqmana alla wo akisan kunari remme ati luqmana tillemine ma hilla kahti alla idi annatu hilla kape la zulmun azim ayani tununde ken korengari nyande ati ayani tununde ken korengari o kebrenga Allah gati serebe ganda tongondi anga ma tongonde nyami awodo anga ma hilla ka penyami awodo kenyi kebida ngasa sahaba num pakrenta keno wati Allah ganda junubu koni awol lagarne awon ken junubu aw ken qeli tit tongonde
awanya nan qili titu ngundana nyanda il ngana kala wasirenu da ati hillaka be la zulmun azim wa kekoni sunna dun konun diga tikiya nanti anti yana gamu ni hillaka be ado tongonde iwo nyamini amma ku binu gallatu sunna nga kun koniti la muriyen ngan kebe ya ayandi tikeni kutay ni himini ma kutay nyami ti hillaka be ba kunda ken taga mene ira taga mani kama basa nyami en konini ya honum billi ka huma meya kebe nga nanti islam ma gondo hillaka pe kumpili anta nyami ni medi ken tanya hakerde basa islam ma godo kahira ona meta inenye intaka pa medi serebane aga sunna dun konundi jabi de eti limanangawo arawunyana aro hillaka pe ngo kapameya nga kenguren maniya nsagai bane ambana kama na koniti nenenye mana koniti kemtanai wa kem mo bane gani nsondo men sagai basanya gentai hillaka pana nguno asa undengai alla be gara honun taga kenguno de nka bane ahe adu kebirenga aga sagai nanti alla wono nka bane he aga sagai ti alla wono kini limanan ka koy nka bane he ahillaka hi anya ande alla wo makango manguton ko ni aya nyugodi ati ho gabe wono isa untenta ti alla ita bane wo ko inda sagai nan da wono ko ni wotla karna hokka hayta bane he ke gabe ngono an saundenga ti alla wono nka anyimi maga bane he o kebirenga anga tantano andi limenga magao anti yakenga magao kebira ke swambana kebirenga ayanda koda serebe kon lagara dandunga anga wanda anga tungoni ti allai amma hillaka penya madi awono wa banani awono abanani ijatindi abanani imangutondi abanani gulundi daiman sunna dun konu ido mu otazale gande mekita ini qorno ni timbase nyai gareno to munda sikiu la taski iqaranteni de iqaranteni muslim المعتزلة يقرأتين بسم الله وتلك يا اسمع كومي وهاي نغالا فاريني ولا خبندي كنيمي هوي ويانغا anken dinge wa famu mo gawe sahaba ni me kana wure ke modi ida hungumen tir nda wure aga ta wure ni himbi anda to kenga خلاص الله هي بسم الله atiku kon honu yani o ko hujjanunga ibrahima de surungara me hujjati kebe alla bani na on kamma na wuto sanenga na lawara kasonga aru borin finga oda kukini ibrahima yani ora kanda katakuya nanya hujje asrun kama narfa darajat o ko yemen daraja ngurugini o gara ken daraja urugiyen kanu titwaunga arhin tuwaunga allah taala ayani gemundindana ayani tuwananga o gara hibenya ibrahima da mu'jizai o ganda kuma bi kanu o wangena kenda karamai ona tuwa kinanga ona sondume kinanga ango hinu ngalle koy aga mo gobe ango to ngalli tungui nan tintai ango gare ngalli gare nan lata arna kinyoda bismillah wa habuna ishaqa kabrenga o gilli onni ma be ganya ibrahima kam makadi ayugo hay oranya annabi ni minga nanya tuana nga na wurugi bas ari du qoto dura qoto en kampanga
Allah karan neman timman da kama ai wani manita ne wada ishaqa kinai له ويعقوب wada yaquba kahana kinni aw ishaqa remenga كلا ko suka mandenga هدينا wara kusukanda da siren kismaren na alle menye ja Allah wa konni daiman wara ishaqa kinai adu yaquba na yaquba ni aksmaren bire nyuna wa konni metina filatan wara ken kinai kundu wana ken ka hamaga siren kismaren ni an kadoni anda lemmen kita ma hengol lemme kitana Allah suranda de ada kadon kinanga bismillah ونوحا adi annuhu qahin janenga wala annuhu qana kanda قبله gilli ibrahima kane وداود oda aywa aw gilli nuhu diba ko ngari aywa وداود ati dawuda ken wo gilli nabillahi nuhu diba kunga وسليمان ado dawuda remme suleiman ora ko ana kanda وأيوب ora ayyuba kanda ويوسف ora yusufa kanda yusufa hawani yaquba kunin tegeya ani ibrahima kismare lemmini yusufai oda musa kanda وهارون oda haruna kanda ati kemo surondi yemmo mbaraji kadhalika kemo yadi وزكريا oda zakariya kanda ويحيى ada remme yahya وعيسى ora isa kanda maryama remme ora ilyasa kanda كل ati kusum من kun الصالحين allah ta'ala kuma surunga isa ahigara isa jate awa ibrahima dibakondi aram kaneni qur'an sai kenyadi bas azurriya dibako le nyagari lemmen takawarno kendi amma haban kallem atakantarno kendi manganda ko ti dibako bi zurriya le nyagari lemmen takaw kendi yani an karayinga hohodi haram misqala zarratinga hohodi an yugum bangenda le nyagare an nyagare bangi ken su takaw zurriyandi wa min huna asreganda wasi akani fi mun kwarenga nanti nda kenya hulane zurriyanda anda kun kemogodi addiba konda suninga kannendi kebrenga arnya halle mun ta kawrnadi nganda kara kada ke kini hulane diba konga arnya halle mun ta kawrnadi parce que Allah hayra isa jate ibrahima zurriyandi ibrahima renya gare le meyari ya gare nya do ibrahima tokkini me yugo he musa do aw harun yaquba re mebe gani lawa yukumbu ganyade bismillah وإسماعيل ismaila ga oda ken kanda ken ibrahima yimere menga واليسع aro yasa ora ken kanda ويونس ora yunus ga kanda ولوطا ora loti qahana kanda loti ken ibrahima akhi wolle menga ken qahiti azurriyai ken hawan kallimanye loti haba ado ibrahim wahabi wa kullan adiko suka mandenga فضلنا wada ko hasanunni على taga العالمين honunga ti annabi nimma unga burake be ati ishaq wa habna lahu ishaq wa yaqub ogra suran tawo be nyada ora ishaq kine kinare menga ni yaquba kine kinna kismarenga bo ismaila hay kinare menga ari ken ko ni mayra
man sabura angana qur'ana hay mosri angwani nan gaba ande kimen ko nisu aw ismaila yiminyana digan jo paranye awanyana digan jo paranye antanyana nari digamen no gondi ado aw digamen jo paranye Allah dun konon di koro ne nyaw kendi kata adaron tagun man sabura Allah farembu ayadi kibla kem pondambe ken nan kaba durandarne anna ken konnya nan di hulani do ken kamane anta sire konni na di kendo ken awa darno ken sabuda o ismaila konni di ado hulani ngana di hulani do ismaila anta gaba ken ngal qur'ana di aw diga min jopanatai antanya na ma'tufiya adaron ta sabra Allah farin darode ala darode with Allah farin da Ismaila na an fungu kisum tamiya بسم الله ومن آبائهم أدكو كنتو هون هاونو نميا وذرياتهم هون دبكون نميا وإخوانهم هون واخنون نميا باغرا كوبي كوني واجتبيناهم بسا لمي ماي هون مغا قوم عيسى أوان نجي همني قوم يحيى واخا هم إدو مينغا haba ko ngiro menaga aw zurriyam bi diba ko ngiro menaga ko isa khari honu hawanu ni mi honu diba ko ni mi honu akhinu ni mi bismillah واجتبيناهم o kutunganda ku kawmande sugandi وهديناهم o sukanda katakilleya kentele mundenni ذلك kebirenga ikande qatta kankileya kebirenga ken dina hudallah kenyana Allah taala kandenga يهدي من aw yemmen kandana tiken kandaya agara kande kanu kenda من gilli عباده kumundi na wutu nuhuya ma Allah fare kebirenga menu ke faru aname bega wari arhim minu ga tokidiya Allah kandaya o kenya kamma ngasire yuwa gunta sigango kandene de yahdi bihi man yasha min ibadihi agalum Allah da yikomu beini waraken kille kama ti fazon taun anyange mekenga arno kahiya kebringa daiman Allah ganda diga moda asagani katamani haqiq bismillah ولو أشركوا agani agarahimbe du sugura zani ko kusiri kinyanto ati wallahi gampilla kapi لحبط ما honsu ko amande mbaraje ni bonno na nyire bakiya igani ke ngollini de kebira ke ma ko ni ku qoni ni ko masrun kampanga Allah ti odi sugandi baka ko mundi yon gaidi suro yede golle yugo no ken nan bonda golle su igana ken da bari bane isuro ke so yerne bakiya asu kebire nga seren kanu hilla kapenga de ane bunyi mim do kifaru nyimi Allah ti ganda dabari bane har tabane an ranya bane an golle su bono kebira okutunga Allah gambanya kaman sirenga nan ta tubu ligana hilla kapen bureni de bismillah أولئك الذين كيان يمنا آتيناهم أغريكو كتابنا والحكمة ولا أيوا تواغنا فانتين كنيا والنبوءة النبي نيماغون كنيا كوكندو أسو فإن يكفر هؤلاء يا كون أسو من يقول تمو أدو سيغومي راكون كوني أيوا
ati kuyemu ganda kafirago makan ko ganda kafirago ay wati kitabunga e kafirago ti to na handenga e kafirago ti annabi nyimmunga faqad wakkalina qauman aqul asru bi sinni ti atondenga kummanya bi kafirin ti kafirini tayde makan ko ganda barai Allah farambu temura taga honu wo kuma siru wo kuma kuntar ni bara na wutul lenki na wara mallangara kota siru wo kitine o kuma wakkalinahum odi besindai to fasangon tagunga kundo tongunde nan kaba kungo tongunde ni tay yo gollini tay mallangara kota bil kitabi wal hukma wan nubuwa inna Allah faram butemura ke kota na makka antalde agana kana ndangulle kenta bonno golli ngana angulle kenta bonno himbe hammi gawandi sawan nan kankai am paju ke sorno kenna li serenda de Allah ya Allah faram butemura nanti atampi kenta ngana duro ida seru warai kunwa dabarni ho wonta bonno daiman Allah wa nyagalindini daiman Allah wa butemurana akenyi mekiyendi al ansar wal muhajirin isugiti dina ke a mobe galli Allah da mobe galla farenda anta gilli ke mogodi ay meti serunta gilli ibangandenga o Allah kalle ke kama alqanda wale sere toranti kitana angari soqi giraginde giragi kentiri gana Allah hindi ay meda ken koni na sabunya Allah da kara ki aya ni beno hega dangis ani mun mu wono Allah di togon koda awajibi siren nan tungondi tukuya wala ngala yema tamudo segwana yere wonyeru tana wono Allah faare nyim sallallahu alaihi wasallam nabiyullah idris nabiyullah shuaib nabiyullah salih nabiyul awa wala kana zulka fuliya ado nabiyullah adam kebiren angana kenka hukeya au gemme tampille ado karagoya kwa togon konentengo qur'ana di awajib ni islamin nan togondi tukuya wala ngale maka wa sikota na wono ikonentengo qur'ana di aywa lalimun da me sogi yalli annabi me nyede kunga wa makunni wali junyi luqman na yugoy zulqarnain na yugoy uzair na yugoy kebira kunga kitene maniya serebe gandati imayno luqman may dunadi zulqarnain mbiti tonguya uzair mayno angena kahiringa de alla la koda qur'ana di ti ko musurunya ni angenda mayno Allah ta ni angenda mani keni kafira ko nga serebe ga annabi ni mehiti ya Allah walinya ni ya antanya na kahiriya angati walinya angati annabi wali he qati annabi ni munyani antanya na kahiriya parce que hon su dambini kata ikon mo woni wurebe ga aramu kannedi Allah ga nazul qarnain koni maganda ozeru koni mandal luqman koni awo himbe nu besini na kempalle himbe nu gata ande bunyi munyani iri dalle mutu kundigan koni mo ya kama himbe nu gata Allah wolnu nyani i khari dalle mutu kendigan koni mo ya kama aramu kan ngini anda koni arabu nga famu mo be kebirenga qur'ana aw fasarni nangemuti aramu kan famu ko ngade ananti mayno koni kenni kafira ko allati inino wotuni kida nan tumoni tuya tafsilan wala ngala yema amma atoda qur'ana di ora honu qisan qaranda o ma honu qisan qaranda ke bilenga himmenu ga makare nan tumoni tukun qahane ijmalan asuka mande himmenu ga qare kini ke tamdo karagoyi adon nan kaw kesikoya
himmenu ga makare kona kum paketu tongu nyime digan sahande surendi haketu nkan nan saga suka mantenga ntongondi ti Allah bani na unga aro Allah faren pare na unga aro Allah faren gariti hohosi anne bunyum su qifarun su kitabun su agarti hohoya awajib islamin sun tongondi tike ke modi nga gar himmenu togon durango qur'ana di kere kore ngo kunda de kinne fasongon daw hore kunda Allah yimida kun to ngarindi bada ngarindenga bo qur'an Allah diga meni Allah ma ko tunyen aw qarne yire mo be wonda diga arjanna kana a qarne ke mo yadi la ke mo deni badam pin konne ana koda بسم الله أولئك الذين الله ديكو يعني يبمو يا رسول الله هدى الله الله غري كندا فاقتدي كبر الله فاري نياغي بهداهم ديكو كندا ينغني بعد سكن كولنغري na trotta mido segu jate ikira ko sugandi mbakango nganda bara ida sirubbe sindi kumornanya wa Allah fare nda kwa kanda kebire nga nyaage tukui serebane sorota mbido segu golle tamba na kensunya kiani wat Allah fare am basu besuya ba kube haage ibani mbane su Allah ti iri sugandi ni haso besu ka mandenga yo igarati gigatange mbane na kunsu kalenya ga eni kenwe na ngana bane mpasu kunsu ya mbane mpasu su Allah kumago atimante asanqintengo kudi masalan sabari yen koni kenni nuhu taken nokunga honnan siragu anyon kinda annabure kenni ibrahima taken nokunga ishaqa yaqub ayyuba na balaw nyana siren jonkinya buguranta digaranta nam pin suka mande nyama ma kun kallen kenga dawuda suleiman na gujan kamma guji mo ndamben suri am pin su sireni ami islam o bonondi ami batiye bonondi ami allah kuma o bonondi yusuf masiban guja kama gujiye kampa ama dinan bonondi ama hora o bonondi allah re khairin kana guja kama gujiye kampa ke mo bani yani ama bu allah kuma gondi musa na shariyan kineina bangandi zakariya yahya isa ilyas ay kuni dunan ballanu ima to halleme wala to halleme kama dunadi ima sagu tembe kama dunadi ima ko hakko hiya dunadi tallamari yumungu dunadi ku kini kun kana takin no kunga na lahidun kini na timandi ay sende ismaila baka kendi masiba nan kita nan jonkoy Allah yati sondomenga na mayan kada yunusa asanda ke baka ken awa kyani Allah kuma Allah gati himbe da kesunya ka kebirenga kinnan pasu besu de kinnan pasu besu ya sawuni Allah faran to ondi ti jami'u shatat ti jukusir sank ton ko mandana arige mani fa bi hudahu muqtadi Allah jalla farenda
ku sere suguranto ikande Allah fare ke bilan yaga tikin amba ne na kesunya بسم الله قل يا رسول الله كدندي لا أسألكم ngenta an kunya ga makanko عليه qur'ana ki nyanden kama wa musoide nan tagana kenkini إن هو ati qur'ana manya إلا ma ذكرى ganda wajun denye للعالمين taga hon suka humantenda ntat na anin kum muso ki digan qore digan sire ma muso mundude wajun denye بسم الله وما قدر الله adi yahudiya ima Allah taala qorondi حق a qoro قدره yem pakkenga وما قدر ima Allah taala tu حق atu yem قدره pakkenga وما قدر ima Allah taala batu حق قدره Allah taala batu yem pakkenga de an kabana nyam mogobe atu mo sire abatu mo sire adaro mo sire ima ke dabari إذ birim nyani قالوا igati Allah farenda bila kebe ido Allah farenga me futu digamen de qur'ana de ما أنزل الله إلا غريتني دعامين الله ما ينقني على بشر أو سرقان هاتي غانجي كما هرباني أيضا كدعامي كيوا كويني جاء الله أنت يهودي مغلقي قلنا يكون غمو الله تيمبلاغو الله باتمبلاغو الله قرون دمبلاغو كينياني ورانا كدعامي كوني فنهاص بن عزراء مالك بن الصفي ido Allah farna me kita hinyu godi ayo Allah faren ta da nganya ga ta Allah be gara tawrata kini Musa yalli anga walli tawrata kitaben diwa ta Allah subhanahu wa ta'ala anta tuana kate munda awadi wa mantadi bas maliku ke haike tuana nyani akateni ke sabuda aw gilli aywa ido mena kan diga menga qala na'am ati na'am atu ngina tawadi nga kemma ya munda ke diga men ko nambange basana a haiga akenyi mo kundunga nga haiga qireti tunga na sabunya alla farenta dangani an kenni karamo nyai an katenni amalu ngala butu kenga ya wati meza ari kanne to kitabe alla wucare kitabe yang kan serewa aka balle mun ta da anda diga mbure ko de hari Musa kalle ati wallahi Allah ma yang kan sere yahudu ngara ke mugu ibuta wure iti yalli Allah ma tawlata kin Musa yi anda ke man sauda ati Muhammadu mbutun de angara ko eti angana butu anna hoko himbe gari tunguya ke sabuda ida girndi baka awa itwanan kanan gagundi ida ka'bun la sharaf wara batendi wa yahudiyan juk nyene ke Allah tini anyi me wa no gondi o anna konniya anga halle o anna konniya nga yahudiyan juk nyen daiman himbe na hanga ikama yokin konni himbe toranga himbe na hanga wida yokin konni himbe toranga ikama yokin mu gondi ayran kam bengo qirni islam to anan sukama alla qallen qoni anna bangandina anki nyimi wadi besu wadi awanda wakati ya awan kama wakati nga himbe ga wanke nda wakati be zon anna kenya bangandin himbe ga an kama alla kan tak nyine kenga yahudiyan juku bismillah قل Allah fara mutuni dangani من Allah ma ho yang kan sere ngantur ndini
كم بانيني كم كمان بانيني أغرى كتاب كني الذي كتاب بي جاء موسى غريت كينغا كي كتاب غير نورو نيدي وهدى كان دي نيني للناس سروندا تجعلونه an kun yahudan karamonu yimme ago ki kitabin yana آتيسا gappe tuna nenga تبدونها agana yugo bangandi وتخفون ngawa ho كثيرا gabe mo gondini kibidan kona ken kitabe kini ngantirni ni ken bismillah وعلمتم ما idan kun yimme tuyindi yahudiyanu لم تعلموا qur'ana di hoy aga mai kentu فلا aga آباء hawanu mai kentu tawreta di alla farengari ti qur'ana ya